Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ePhini lamaNazaretha. Sizovula inkonzo yesikhumbuzo sikamkhulu inyanga yezulu ngesihlabelelo se-19 ngizocela umfundisi umculo wasizimele sihola isihlabelelo Nkosimbusisa. To
Ngiyabonga inkosi masikhothana zami. Amen. Leli thuba lizonikeza ingudlungudlu kubifakazi ngemisebenzi emihle eyenziwe inkosi enkulu yokuhlobo kuNazaretha nyanga izolo. Pia ubaba wakhokheli ibese lokudlalanela nisinendedelana kusimbusisa. Ngizocela-ke njengoba sikhumbuzweni samkhulu inyanga yezulu ningafakazi ezinye iy'ndaba nifakaze imisebenzi kamkhulu inyanga yezulu kaxoxa indaba zemizini ningasona isikhumbuzo hlalani phezu kwendaba ezize ngayo inkosi imbusisa. Ngiyabingelela uNkulunkulu wethu namakhosi nabefundisi nabakhokheli nehamente yonke yabangcwele namakhosazana. Amen. Bantwana bahle basezulwini lokhulumayo uMandlovu wasey'ntabeni zakwaceza lapha okhona khona uMzazela. Bantwana bezulu nomhlaba uguqa wami lapha ngiguqiswa uthando. Lo Mandlovu-ke wendela kwaZulu ungumkhokheli wasenqabeni ayibonge inkosi yamantombazane. Bantwana bahle basezulwini ngilethwe uthando lapha engikhona njengamanje inkosi yamakhosi. Ngingumntwana wayo inkosi enkulu inyanga yezulu. Ngikhulele kuyo bantwana bahle basezulwini. Ingithathe umntwana kumphathi waselinda abantwana bahle basezulwini lapha ngangibekwe inkosi enkulu ilanga lamalanga. Yathi nxa ifika inkosi enkulu inyanga yezulu bantwana bahle basezulwini angiyazi ukuthi yayizwe ngobani ukuthi lo mntwana wabekwa yilanga. Kodwa wafika wambiza wathi Ndabezitha iphi into yami eyabekwa kuwe
1977 bantwana abahle basezulwini engize ngakho lapha ngize ngomsebenzi omkhulu wenyanga yezulu. Nyanga yezulu isebenzile bantwana abahle basezulwini, isebenza umsebenzi wasezulwini, ihamba ingena phakathi kolayini nabantu beguqila. Ibonge inkosi yamaNazaretha. Amen. Kunjalo indaba. Bantwana abahle basezulwini, bekukhona umfundiso lapha ekhaya okuthiwa uNdunakazi. Ngizokhuluma nje indaba eyodwa ngoba sibaningi. Lo mfundisi uNdunakazi bantwana abahle basezulwini ekhohle inkosazana ayicela kodwa ngazi igama la ukuthi uTusile. Wayithatha ke umfundisi uNdunakazi yashada lenkosazana yashadela esikhawini. Bantwana abahle basezulwini wabe eseyisola ikhonze ezinhle zezulu. Phakamisa umsebenzi wenyanga yezulu ukuthi uNkulunkulu wangempela lwesizwe ngaye labantwana basezulwini. Bantwana abahle basezulwini wathi uma eseyisola umama abantwana abahle basezulwini wase kutholakala ukuthi ngoba abantu bayahamba boyibuka kodokotela ukuthi bantwana abana babatholayo. Watholakala ukuthi umntwana utholakalayo umntwana wentombazane. Bantwana abahle basezulwini ngize umsebenzi wenyanga yezulu ngoba weza uNdunakazi phakathi kwalomuzi wasebuhleni bamaNazaretha. Wazobika enkosini yamakhosi wathi baba, wathi umntwana baba ngimthathe kuyizolo. Kuthiwa umntwana uthwele umntwana wentombazane. Baba ngiyacela umshintshe lo mntwana abe ngumfana ngoba sengimdala. Angahambi lo mntwana abantu lapha phakathi kwekhaya ngoba uzohamba mayithola intombazane. Waseyasebenza uNkulunkulu wethu, waseyahleka kancane yayazi igephi yakhe nawe. Waseyahleka kancane wasethi inkosi ibusise. Bantwana abahle basezulwini lapha ekhaya khona izwi. Izwi lakhona bakuthiwa inkosi ibusise sosemphelele bantwana abahle basezulwini. Akukho okunye obuye ukuthole ngaphandle kwalokho. Uma uthembele kulo ndawo uyaphumelela bantwana abahle basezulwini. Zakhuleka ke insuku niyazi nani bantwana bomkhonzo uNkulunkulu. Zathi mayikhuleka insuku bayisola abantu bathi ukuthi izokwenzana ngempela khona umuntu ongathi esedaniwe beshintsheke. Bantwana abahle basezulwini yathi le ntombi bayisibeletha abantwana bomkhonzo uNkulunkulu kodwa ngisayiboni. Yathi isibelethe yaseyithola insizwa ibonke inkosi yamaNazaretha. Yathi mayisithola insizwa bantwana abahle basezulwini kodwa lensizwa watholakala ukuthi intombi inhle. Bantwana abahle basezulwini kodwa ebusweni phela seyishitile uNkulunkulu. Bantwana abahle basezulwini lapha esikhona sisethembele elihle uThixo. Sengoba siphila nje siphila ngalo lo Thixo bantwana abahle basezulwini. Ngiyazibongela ke nami uguqa la. Ngicela ukuqhelela omama. Inkosi ayibusise izwi layo. Amen. Kumbuzo ke lezo. Izwi lenkosi
ngiyayikhetha inkosi yamaNazaretha, inkosi uNyazi lwesizulu. Ngiyabingelela isihlalo esikhulu saseZulwini, bingelele abafundisi bami, amakhosi nabashumayeli, nayo yonke ihamende kaNkulunkulu. Amen. Lo khulumayo umkhokheli wasemakhukhwini kwambonami umfundisi Mthiyane njengamanje ekade phethe umfundisi uCela. Amen. Mwana tamathe ngizokhuluma ngenyanga yesiZulu. Uyabona ukuba mina inyanga yesiZulu iyayingekho emhlabeni kuyayifika. Ngaba amathamba ohlaza ngisemncane. Ngabe kamkhulanga kanje. Ngelinye ilanga ngisekhaya bathumela into zabo abantu ladumisu nakhala nyanga yesu yaladuma ngaze ngangena ngisho ngaphansi kombhede ngithi ngicashela isu kodwa bengimbiza lo nyanga yesu uNkulunkulu elizweni lami ngasukanga yilokho ngizobonga amaNazaretha uthi kazange suku unyanga yesu lentizweni yami ngithengise sengicashile ukhona izwe lakhuluma ngathi khona into ohlekayo othi ngese phasi athi hawu uyakhala sikhona thina kushena ngakala ngabamba idindi ngaphuma ngaphansi kombhede ukubone umuntu eqashela isulu ngaphansi kombhede kusulu umoya kodwa ngandithemba inyanga yesulu ngiqhubekele lenyanga yesulu uthenge elinye ilanga ngigula ngisele kwezinye indawo lapha bese bedukuse khona yafika athi sizohlala esabathweni semfuna umuke manje lapho khona athi mina bathi hawu inkosi kade ithi angimuke apho abantu bomhlaba bakhuluma lokho bathathe bavaleka imoti ngaphuma ngishona ngaphandle esihlahleni ngithi nyanga yesulu abathakusela umuntu yoba ngimukela abanikazi laba engikubona hayi lafikisa lathi imoto uzayithola ekasibani bani endaweni engayazi wakhuluma igama lendawo ngathi mina inkosi ithi imoto izotholakala le ndawo ethizeni wasumoya phakathi kwabathi ngiyayazi leyo ndawo wahamba wayilanda imoto wabuya nayo ngalo nyanga yesulu. Amen. Uthi mase ngifikile ekhaya bese ngitshela ubaba ungizalayo kodwa ngangisuke emsini wami ngangasukhona ekhaya baba inkosi ihamba injene kanje waqhamuka ubhuti umfundisi wangithatha ngemoto ngisakhona esabathweni yayenza njengoba bengiyibona ihamba ebusuku ngathi mangifika khona inikelisa abantu bekulayini ihamba ihleze esitulweni yasuma ngenyawo nyanga yesulu yasuma ngenyawo yahamba athi lapha sisiza ngapha esitulu sawo ngitheni isa yasihlehisa ngapha engimi ngakhona enguqe ngakhona yathi khuluma ngathi baba uthe wena sizohlangana esabathweni isabatha ngasodwa futhi sengifisile yini khona la esabathweni wayahamba ngolayini ebanikelisa abantu usukume zishosha ngibukela engakafiki kimi ama-wheelchair wazi bahlekenyisizwa yakhona lapha bashebetha hayi namhlanje baba usukume seshintanga yabo usukume i-India eseqothwe njekhaya lifike ethole ngamachakati sikhuluma ngomsebenzi kanyanga yesulu esibonile amaNazaretha ingcwele. Amen. Njengoba sifike kulo muzi nje sitshale inyanga yesulu ezosifaka lapha endaweni yaseMatabetoni lokhu kukholwa sakutshalelwa inyanga yesulu noma seshumayela ethi usawulethile lo mjiso awusakazi ukuthi uzokuthiwa ngubani
silalele khona iphakamile kwahlakazeka-ke phela ngeke sikubale komhlaba wafika unyanga yezulu wasakha saba ngabantwana bakhe aManazaretha ayingcwele Manazaretha ngeke ngcono inkosi kusengizweni Amen. Lo khulumayo umkhokheli uMangomezulu ithempeli kusethendeni enyakatho. Amen. Bantwana bahle basezulu kuthiwa asinakhulumi ngemisebenzi yethu asikhulumi ngemisebenzi yenyanga yezulu. Bantwana abahle basezulwini wathi ubaba inyanga yezulu iseJudiya umhlangano ngo-October zanga yanga-ke kuyokwenza umhlangano khona kodwa kwakukhona ibhasi lalisithatha uMangolesihlanu lisihambise phela sithola inkonzo yesabatha kubusa kule mgidi phela umgidi bese singene ebhasini siyabuya uma ungaqonda emhlanganweni lahlala lithatha abantu nje njalo ngisho ukuthi-ke eManazaretha amahle asezulwini nami noma ngayami ngokwenza umhlangano kodwa ngathola lelo thuba lokuthi ngihambe ngiyofika ngisabathe kwemgidi bese ngiyabuya nababuyayo kwathi-ke eManazaretha amahle asezulwini le bhasi lahamba lisithatha ngey'ndawo zethu lathi malisithatha le bhasi laqhubeka lawuthatha abanye phambili sithe masesiphambili eManazaretha amahle asezulwini sase sibona iveni imoto eyiveni mayimile le moto afike yebhasi uma imile ibhasi eManazaretha amahle asezulwini kwase kungena amadoda amabili abuka ngapha emva kwadrayiva kulesihlalo esikhulu lesi bayibafakhona iy'mpahla makusenkulu bakuney'mpahla ey'ningi babule base baphuma labo baba laba babaphuma babuya sebatatamisa umama oyinkosikazi akakwazi ukuhamba abantwana bahle basezulwini kuthiwa mnyaka in-8 selo wahlala phansi kwakulo wahlala phansi akahambi bagijime ezinyangeni odokotela kodwa ukusinda kungekho kuthiwa-ke umshumayeli-ke bantwana bahle basezulwini ukuze bangenisele omama njeko wahamba umshumayeli waya kulo muzi lapha kugula khona lo mama angasahambi mafika eManazaretha amahle ukuthi hayi bo ngize lapha ngizocela lo mama ukuthi ngihambe naye emhlanganweni kushebe ngithembisa ukuthi ngoba maningi lo sengiyangibona ngihlulekile vele ey'nyangeni kodokotela akwenzeki lutho iminyaka seziyaba ngaka bantwana abahle basezulwini kuthiwa-ke wathi-ke lo baba uthi uma uthwela angikunikeze lo mama uhambe naye ngizokuyasayihambela ngenyawo zakhe kodwa yena
uShembe angathatha phamandla ukuthi angasusa ukuthi ibhedlela lenyanga cha angishoni utho kodwa ngikhuluma ngokuthi nje ngisezotshela abantwana ngoba abekho abantwana bakhe babuya abantwana wazobatshela lo baba ngendaba yakamshuma ukuthi awufanele amnikeze ahambe naye ukubaba inyanga ezweni eJudiya ingane zathi hayi ngathi ayizwakala kahle ukuthi yena uShembe kona ngabe unamandla angakanani angihlula izinyanga ahlula udokotela bese kuba nguye lapho mawuthela uzobuya hamba ngenyawo zakhe uthi lona uyadlala uyayikhuluma lesibona kodwa sihluphekile base kuvela omunye wathi hayi nebe ngibona ukuthi mnikele lo mama ahambe la enganeni zakhe mnikele ahambe naye sibona ukuthi uzobuya hamba ngempela imali yonkosi enkulu yaManazaretha Manazaretha amahle asezweni zithi ngani uma kungenzeka ungasithi ngahambe naye lo mama mabuya ahamba ayihambele ngezinyawo zakhe nathi shothi sizokholwa ngoba ushothi kanti uShembe ngoNkulunkulu ngempela amen banjene Manazaretha amahle asezweni base bamtshela uShimathongeza ukuthi khali nezingane zivumile wase batshela ukuthi ngolesihlanu besiyahamba nimthathe nombeka estopini basithola leya moto leya eyiveni bamugibeza uya esifungweni umshumayeli isithembiso umshumayeli umthembise ukuthi hayi manje nginika ngoba senginanibona ngihluphekile uyobuya hamba yokwehambela ngenyawo zakhe wahamba-ke bantwana bahle basezulu bagibela sahamba masifika sathi sifika eJudiya kwaphuma umthandazo ungendulela isabatha salala khona ebhasini kwasho ukuthi-ke ekuseni bathi akahamba ukuya manje inkonzo lasekuseni kodwa makuphuma inkonzo yasekuseni bese siyamthatha siyombeka lapho kufanele simbeke khona Manazaretha amahle asezulwini esahamba inkonzweni masibuya base bamthatha bamhambisa kwaphuma indawo lapho emakhosikazi bambeka lo mama bamqhuba umuntu oqhubulayo nje ngisho ukuthi abantwana abahle basezulwini yangena inkonzo ithe mayiphuma wasethi ubaba inyanga ezulu ngiyabuya khona la konekelo khona phethephelini ubuya yaphuma inyanga ezulu yawushintsha yabuya sesimise sibolayini silayinile babika mina ngase number 4 ukuthi ngitheke inyangeni yezulu nami ngibike inkinga zasemakhaya bantwana basezulwini wathi ubaba babika lapha napho wasekuphuma wasizambona ubaba nje nawe usukubhekane emakhosikazi lapha ya hawu nawo baba uyahamba mhlawumbe uyabuya uthe sithe sizwa khona lapho sisalayinile senza sokukhuza ingcwele eManazaretha amahle asezulwini bayikhuza abanye khona lapha babalayine khona ngase ngiyasukuma mina ngangaqinisela ngasukuma ngakho ngifika yiyo lenkosikazi Manazaretha othe umshumayeli nginikeni lo mama uyobuya sihamba ngenyawo zakhe eBhayibheli hawu nangu lo mama sifika uyahamba uthini akaba hey akaqine nenduku akuzaqinela yathi yalezi cha uzoqina uzohambela ukuthi nje vani khala ashawe umoya uzohamba uzilapha Manazaretha amahle asezulwini wasephindele emva baba yasekuba uyawazi Manazaretha phela wangiboni phambili awusazi ukuthi uthene ukhuza ingcwele mina lapha sengibala khona angisaphindele phela kuleli wasengibonile ukuthi nami baba iyangazulu isimsindisile lo mama umphaka imsukumisile la kade sinovalo la sazi ukuthi makwenzeka ubaba lona ambike umshumala ambike enkosini angasukumi sizothini thina sothi Shembe ukuthi kodwa uNkulunkulu ngoba uyasheshezwa akashesha aphendule abantwana abantu basezweni walibonisa ukuthi ngoba kusasa uphindele umbhalo nkosikazi angimsukumise amuke sahambela ngenyawo zakhe sahamba-ke Manazaretha mna sengihamba nabo kunotatshana nje lapho mawuphuma ethempelini lapha eJudiya kodwa wayihambela lo mama uthe makathi ufuna kasafuna umuntu
ngeduze kwakhe nje asondele ambambe mhlobo ubone wathi kobuya lokha wahamba badala basahamba naye nasebhasini bathi hayi ngoba masikulekelele sikukhweze sikuleke lapha ebhasini lapha wathi cha funa umuntu eduze kwami ngizohambela ushebu umsindisile Nazaretha mahla sezibini lo mama wasinda khona ngisho noma saphuma ayiphumele yena abuya wathi hey angazi ke ngoba izingane zami zifungile zathi mangabuya nje ngibusengihamba lezinyawo zami nazo zizokhora ngoba umshebu uNkulunkulu nazo zizokhora uthi angazi umuhle angazi ukuthi ke ngempela ke ngomasa bangiqhamuka nje sengihambela mina bazokholwa yini kodwa mina nje awakhombe phaketheni lakhe wathi mina ngayimanya ngoJanuary ngihamba ngehlakakazi asazi ke bona ke makade bamkhohlise mina uhlaba sangisize kangaka sekukhulekeke indawo iminyaka engaka nokahlala phansi ngingahamba sokuthi ngeManazaretha mahla sinami ngeke ngintole kakhulu sizo bathi mase siphindele ngupha ngakusasa ngesonto uyahamba ubuka umgidi lo mama bakithi mase siphindele ngupha uthe sifika safica futhi lemoto imile lapha estation ilinde ukuthi phela amaqhamuka bamqhubule bamfake elokhuzeni kule moto kodwa kwenzekanga wazehlela yena ngenyawo zakhe wahamba wayogibela imoto wathi ugibele ngupha Manazaretha bathi hawu kuya ngapha phambili baba lokujabula okukhulu kodwa asazi ukuthi babheke bathi ngekhaya ke umndeni neziso babathi kulo ndawo leyo ngoba umama asehlulekile iminyaka semini Nkosi usizamani amen baseNazaretha amakhosi aseNkulunkulu nabafundisi nezigaba zonke zabagcotshwa nehamente yonke abangcwele egameni elihle lenkosi esesihlalweni amen Manazaretha ingcwele cela ushemba ngisibindi ngamanele lokane kwaduwe entabeni zabanongoma amen oyisikhuse ethempelini laseBhekokuhle eAvoka Hills Manazaretha amahle enkosini ngizokhokha inkomo kamkhulu inyanga izulu imangaliso asenzela zona phakathi komuzi wabamkhulu ngelinye ilanga Manazaretha ayingcwele ubaba wethu osizalayo wayelona iNazaretha ubaba wethu nasekhaya futhi singewona Manazaretha bantwana bahle sathi sihlezi nje baba edumuzelo osizalayo wabe sengimemeza ethi njengobani ngasho ngathi mase ngihambe emhlabeni ngiyothatha ithikithi la
uyayazi Nkosi yamakhosi ngilethe kuwe babiyagula ivuvuka isisu wabe sethu umkhulu inyanga ezulu wathi thina boshembe izephula mthetho sizenza nje ngasha ubalo ngezwe kubanda amathumbu ngayibuza ukuthi Nkosi ngenzani konje sonosine ngasidlayo wathi hayi awuhlangisona wathi wena ungumntwana omncane uhlala ejazini kubaba wakho kusho mabona ukuthi wasezulwini wathi uhlala ejazini omncane walinganisa batana bahle ngempela ngangingane ehlala ejazini mina kubaba ngoba ngakhula ngiphethe ubaba wathi ubaba wakho wayeyathi igama lomzi wakhe wena uyomakhela umuzi wathi-ke ngakho njengoba ugula nje uguliswa isizathu sokuthi wena umuza wakhile ubaba wakho ayethi igama lomzi wakhe liyovuka ngawe ngathi baba Nkosi yamakhosi ngathi obhuti bakhona bangunayi nabazala ubaba omama abehlukahlukene ngathi baba ngizowakha kanjani umuzi ngiyintombazana wathi usweleni ngathi baba ngazi ngizowakha kanjani wathi hambe yokwakha umuzi ungawakhi lo mzi ngeke ugane ngoba lo muzi uyisisindo kuwe ubaba wakho wathi uyomakhela umuzi Manazaretha amahle ngakhala ngathuliswa ngongcane njengezwi nawubaba umdulakazi ohambese umfundisi kwafika lapha ngivuma khona umuzi ngizowakha ngahamba ngayikhaya ku-anti ngafike ngathi anti ngiphuma kushembe ushembe ufike wathi nginecala kufuneka umuzi kababa kimi wathi mntana omnewethu wathi siyayazi lento wayikhuluma ubaba wakho noma esehamba emhlabeni ngathi beningangitsheli ngani wathi besesaba ngathi ngikhulumela nomkhonyana ngifunela indawo ngiwakhe lo muzi banyana bahle Enkosini nawakhe umuzi Manazaretha indwele nawakhe umuzi ngiyintombazana nawakhe umuzi kababa ngakhile umuzi wathi ubaba umkhulu inyanga ezulu wathi uma uqeda ukwakha lo muzi wathi yoqhamuka indoda oyoyigana eyozifele futhi nawe ufele kuyona bahle basezulwini ngawakhe umuzi kwakuJanuwari
izulu lingene lizongishaya bathana bayingcwele wabe lapho sekwenzeka inyanga yezizimbane ingekho ngalezi insuku lobaba bemlandile bathana bahle yabe isibuya ithe mayinikele indodana lo baba yayisihamba umkhulu inyanga izulu eseyegoli kunkosikazi wale ndoda emilande lo baba wayeseba nomoya wobuhlungu wathi we baba wasabela wathi uyayazi indlela yaqhamuka khona wathi ngiyayazi ngake ngasebenza la igoli ngiseyisizwa wathi uyazi ukuthi njengobula uzobulawa wena kufuneka izicubu zakho uzokwenza umuthi manje ngizokunika imali maphuma la umale kubamba ungasho ukuthi unikwe imali yaphuma inyanga yashikwa ezazilo mutho wawuzogahla mina ngingokashembe bathana bayingcwele yaphuma yaphaphatheka inyanga yaze yawutheleka ekhaya emzini yafika indodana ixoxela le ndaba engiyixoxayo bavuka ekuseni beza e-1444 esikhawini yafika yathi indodana ngizena nangubaba ubaba lona engifike ngathi uthathwe abantu bahamba nayo senenyanga ezimbili engaziwa kanti uthathwe inyanga nje ukahli Nazaretha bathana bayingcwele wabe sekhuna lo baba angisho uwe njalo wabesekhuluma lo baba wathi uyalikhumbula izulu elangena ngofontambama washo usuku ngathi yebo wathi yimi engangikhipha umuntu wafike wangena izulu lakushaya okangidida angazange ukuthi wasinda kanjani kasindi mina umuntu kowami umuthi bathana bahle wakhuluma lo baba wakhetha inkosi ngikhuluma ngomuntu okhona ngibonayo namhlanje futhi naye ngiyamhlangela ukuba adile ngalelo langa khetha inkosi abe yiNazaretha ngempela ngiyelibone mina ngesabe ukumkhulumisa ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngiyabonga Nkosi busise nizwile uyamuka lapho ayasho uqondene inkomo ophinde inkomo esikhawini sesikhawini kodwa uqondene inkomo nenjalo siyabonga baza ubuhle siphiwe bakhokheli inkosi zibabusisa sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu ama-31 131 siyocela umfundisi Shoes wasemangangeni siholela lesihlabelelo Nkosi Mosisa.
Nkosi usipha ngabangcwele. Ah
Asibheke enkosini. UNkulunkulu wakhokho bethu. Thithelwe izona. Ngiyangcwele. Kunyanga izulu siyabonga ukusimeme isikhumbuzweni sakhe singcwele. Sibonga lokuzivela ingozi zemigwaqo sasafika lapha siphephile. Sicela nabasendleleni uba nabo bagcine befikile lapho buyela. Noma sizona. Sicela umkhulu sibheke stand. Besifundisa ukukholwa. Siphe ihlanza sisenebosiso. Senezikwazi ukuhlonisa ukuthi nokubi. Bese kuthi wase siyolala usiphe ubuthongo obumnandi nafoma hlanje ibusisabela kwathi khona imphefumulo yethu. Bese uphilisa bonke abagulayo manje naphakathi amen.